Пурынна пулсан чываш халық поэджи Георгий Ефимов тығырвуна шул тылтарны пулетші. Саваш пуянда тыллы күншул пурынса ертерне. Утмалытла прозыпа поэсики неки кыларна вырастата тенче литературин шүллі шайри хайлависене чывашла күчарна. Литература музейнче поэт пултарулықне халлана асайлюка шиертря. Аселю кашне бухыннысене литература музейіне ченесем Тималдан Георгий Ефимов пурнышыбе булдарулы хешінден галсы бадеш. Пайда халалана ыргымылдан курав шөлегебе палаштардеш. Канаш районенде малды ындавыш ялінде журалза үсіне совыш падиклех смахлықпа үнер енне дурдынна. Вадан белі үлсен түрек Шубашкарды Академия драма театры шуменде студире вренме бұшлана. Унхыщен Мускаври литература институт негене. Шершеври чапла аслы шкулда вренне шучандалық пюрненден итла пулдарулы хуш сабамаш паллах. Андях ширым мәшәмірім пызык ширавшисем хушинде бурынны. Тепхулан варжығы шынхи ишене бурныштывас хевделлі сывлышыбе сывланы, совыш адалановне хойын дюбине хывнах. Хайнеге верліге, оның чынмалдан шау пызык пәлюлі болнинжечі чынмалдан. Поэзия культуры пызыкчы, чынақта. Бұлынде шау литература институты пәдернерен. Пызык писатель зімбе худшынна. Азем варжыран келіне, бізем өзен пейтші жашы вырынне болны. Ол ажа дәрісібе, ширмірі ажа болны. Шау зімбе худшынза. Онда да школы бол, литература школы. Анлы білдеріш бейдзен де калама жүк шүлі жайры школ бол. Шау шитмес береп. Георгий Ефимов Мускавран даврынсан Чываш патшалық кенеге издательственде редактор, ширавшисен бірлігінде консультант пулса ішлене. Ундан сагыр жол ялав журналын редакторы болна. Кайрах унда поэзия пайнерцы бына. Юрий Семендер Чываш халық поэдия іштешіне ашысмақ симбиаса елчі. Уйырмақ шамрыксене шулыш сабаны шенерлары. Поэдамын керлі, хайын сасси керлі, хайын соқмаки, хайын шулі керлі. Шавені белсасын Георгий Андреевич Ефимов. Шәне жоғышсем, шәне дуемсем, шутлаза тубачы жешмарун, хайны жыншенек шав жоғышсем, тапсадырачы шылгушпек. Поэтпа юнашар ішлезе бурынны халі хайземде Чываш халық писателі бұлзадыны хастар жиравшысем Георгий Андреевича пірремеш удымсем дума болышны жындав дұрыш, халал совесене вуларыш. Канаш районен культура гермени шуменде ендешсем ушкын, азелю кашне Георгий Ефимов совесембе ширына юрысене юрласа елем гючі. Чуваш янгаларым вали Марина Корягина, Семен Антонов.